المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا مالي في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رئيس بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن جابر بن عبد الله saking Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anna Muadz bin Jabal satemene Sayyidina Muadz bin Jabal iku kana ono sapa Sayyidina Muadz bin Jabal ono iku yusolli salat sapa Sayyidina Muadz bin Jabal salat ma'an Nabi sartane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'unu li kari-kari bangsul balik sapa Sayyidina Mu'adz faya ummu mongko ngimami sapa Sayyidina Mu'adz ngimami qaumahu ing qaumi Sayyidina Mu'adz. Kana ono sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal ana iku yusalli salat sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal salat ma'an Nabi sertane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'unu likari-kari balik sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal faya ummu mongko ngimami sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal ngimami qaumahu ing qaumi Mu'adz bin Jabal. Hadis nika ki beda kaitan kelaban beri. Apa itu yakni anjuran atau disunnahkan bagi imam untuk mentakhfif meringankan bacaan atau meringankan qiyam bacaan atau berdiri. Taib. Cuma beda kasus dengan hadis berikutnya yakni Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal kasusnya nikah memperpanjang bacaan dan khitabnya langsung dekat Sayyidina Mu'adz bin Jabal setelah beda seseorang rajulun binaldihaini dengan membawa dua onta yang akan dibuat untuk bekerja menyiram ladang. Kemudian mereka dalam riwayat salat isya beliau nikah kemudian menjumpai Sayyidina Mu'adz salat, ditaruhlah itu onta kemudian dia ikut sholat. Ternyata sholat abid karena baca surat Baqarah. Dalam riwayat baca surat An-Nisa kalau juz. Ya. Akhirnya matul fasyaka. Matul daga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian sekibu terjadi bahwa kula neka asolat kelaban sahabat Mu'adz bin Jabal ya Rasulullah cuma abid bacana. Maka Kanjeng Nabi betul-betul bentuk langsung Sayyidina Mu'adz bin Jabal paenga afattanun anta. Berarti beda anta na mukhatab. Pitu bereng kasus berikutnya nih kak. Taib. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal paedu bi Kanjeng Nabi panglo afattanun anta apa ban ngabe fitnah wahai Mu'adz. Sampai 3 kali afattanun anta fattanun anta fattanun anta. Falaula yusallaita bisabbih isma rabbika la'la munasolata ya baca sabis rabbil a'la cak baca al-baqarah ya cak baca surat an-nisa lancang gelu
Karena fa innahu yusalli wara'akal kabir wad-dha'if wa dzul hajah. Karena saat orang buntek bonjo macam-macam. Ya, beda sereng tua, beda seorang lemah, beda saat hajat keperluan dan sebagainya. Nah, setelah kejadian nikah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal salat kelaban Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi mentakhfif salat, meringankan salat, mempercepat bacaan atau qiyam. Bacaan juga percepat, nyalak sepande benih surat Al-Baqarah, benih surat An-Nisa. Kemudian mancing pun juga ta'bid Kanjeng Nabi. Nah, baru kemudian thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu. Nah, setelah salat bi Kanjeng Nabi, mengambil pelajaran dari Nabi, kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal balik ke kaumah, ke tempat asalah ngimamen, kemudian beliau dengan cepat dan dengan ringan melakukan sholat tak enggak sebelum-sebelumnya. Baik, hadis kedua. An Anasin saking Sayyidina Anas radhiyallahu an qala dawu sapa Sayyidina Anas. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yujizu nyepetaken sapa Kanjeng Nabi. Nah, nika nyepetaken nika aneka benih dalil untuk yo-yoan sholat jambu ngajin kunjung Nabi bonter jatero bonter tok ya bede terus yuk jizu nyepetaken sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing sholat wa yukammiluha lan nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi ha ing sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam iktamu makmumo sapa sira kabeh bi ing ingsun wal ya'tamma lan becik makmumo yakni ikuto meloo bikum ing sira kabeh sapa man wong ba'dakum sakwise sira kabeh. Iktamu makmumo sapa sira kabeh ni bi ing ingsun meloo manuto wal ya'tamma lan becik makmumo bikum ing sira kabeh sapa man wong yakni wong sing sak marine mburine niku ba'dakum ing dalem sawise sira kabeh. Dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu as-salata wa yukammiluha mempercepat salat dan menyempurnakan salat. Sekali lagi, mempercepat salat dan menyempurnakan salat. Biasanya orang ini cuma ngalak cepet tak sempurna. Boleh mempercepat, tetapi jangan lupa menyempurnakan sholat nikah ruku'an sujud tumakninan aja sampai hilang. Aneka terjadi Masjid Kuba. Masjid Kuba nikah masjid pertama saya diriaki saya bangun di Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ning kanto Sayyidina Ubay bin Ka'ab aneka yusalli bi ahlil Kuba fastaftaha suratan tawilatan. Sayyidina Ubay bin Ka'ab neka ngimamen nang Masjid Kuba lancung abid tawilatan. Sorat silanceng fadakhala ma'ahu ghulam minal ansar fi shalah. Masuk pemuda dari kalangan sahabat Ansar. Falamma sami'ahu istaftahaha. Ketika dia mendengar pertama kali daripada bacaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab yakni suratan tawilatan kala infatala min salatihi burung sena ora salat berjamaah. Fa ghadiba Ubay bentu Sayyidina Ubay bin Ka'ab.
atas kejadian nikah. Polan bede kanak ngode masuk salat tetapi burung. Bebatal salat tak norok salat berjamaah bi Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashul gulam. Matur ke Kanjeng Nabi bede kanak ngode nikah masuk ke masjid tapi tak moron salat berjamaah bebatal salat. Wa atal gulamu yasku Ubayyan. Lah Sayyidina kanak ngode ni ke juga matur kan Kanjeng Nabi matu lagi Sayyidina Ubay bin Ka'ab kula. Saya ya Rasulullah suci abid tuh. Kan ngeding bacakna kula lah tak sangkup kula. Saya pak itu ni ke beni kanak ngode saya burung salat kula. Justru saya pak itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta urifal ghadab min wajhi, sampai kelihatan dari muka Nabi nika saking bentun sampai ma'ar Kanjeng Nabi nika saya bentu. Nah, maka Kanjeng Nabi ada bu inna minkum munaffirin fa idza shallaitum fa'ujizu. Nika dari nika yu'jizu. Inna minkum, sesungguhnya di antara kalian munaffirun, ada sebagian orang yang membuat orang lain menjadi lari. Tak sebutnya mana Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Berarti kejadian ini kemarin Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mun Sayyidina Mu'adz bin Jabal langsung mukhatab, afattanun anta, apa be'en, langsung be'en. Afattanun anta, bentuk Kanjeng Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz. Nah, tepat kejadian nikah Kanjeng Nabi tak nyebutnya mana Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Inna minkum munaffirun, di antara kalian ada sekelompok orang yang akan membuat orang lain akan menjadi lari. Bene bergabung, bene entar justru buruh. Dengan nada tinggi, dengan nada emosi Kanjeng Nabi, fa idza shallaitum faujizu. Jika kalian semua salat, faujizu, percepatlah salat kalian semua. Fa inna khalfakumud dha'if wal kabir wal marid wadal hajah, karena sesungguhnya di belakangmu terdapat orang yang lemah, orang yang tua, orang yang sakit, dan orang yang mempunyai hajat. Taib. Dari hadis nikah Kanjeng Nabi mempercepat ketika yu'jizu sholata yukammiluha. Kanjeng Nabi ini hendak memperpanjang sholat, tapi Kanjeng Nabi mereng suara anak kene nangis. Karena beda suara lirih, beda suara kanak kene nangis, sehingga Kanjeng Nabi percepat. Tapi sempurna. Cepat tapi sempurna. Oleh karena itu, wa qaulul fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan la yazidul imamu fir ruku' was sujud ala thalathi tasbihatin. Hendaklah bagi imam tidak lebih dari 3 bacaan tasbih. Ruku' 3 kali tasbih, as-sujud 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ruku' subhana rabbiyal azimi 3 kali, sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Cek lebih dari 3 kali. Ijak orang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jaga. Mun kurang diri kecepatan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Opo. Benih nikah alal aqal nika bonan. Nika fuqaha nika. Mun salat bi tibian Sayyidatuna Aisyah pernah tanya, tasbihna Kanjeng Nabi dalam sholat ini kesenapa kali? Berapa kali biasanya Nabi membaca tasbih di dalam sholat? Tapi sholat Kanjeng Nabi bitibian. Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, terkadang 10 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Karena Kanjeng Nabi paling senang ke sujud. Ya pada sahabat tabari bi Kanjeng Nabi. Salni, minta ban Nabi, minta ban kangko. Jawab bi sahabat nikah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Permintaanku 1 ya Rasulullah, doakan aku agar supaya menjadi temanmu kelak di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta kepadamu. As'aluka, wah dia
Tak boleh minta orang harus Gusti Allah lah. Le takwil. Kanjeng Nabi matabar, minta apa? Jawab sahabat, as'aluka, aku minta kepadamu. Karena Kanjeng Nabi sama tabar, murafaqataka fil jannah, untuk menjadi murafiq. Napa? Murafaqah, berteman, bergandeng bersama denganmu kelak di surga. Apa lantas kemudian Kanjeng Nabi ada bu, tenang, jangan kok. Mungkin apa dengan kok ben, selamat. Mungkin apa lang bisa kok ben, jamin. Lah, apa dah pun Kanjeng Nabi? Awa ghaira dalik, apakah ibadah permintaan selain huwadaka ya Rasulullah? La, kula nyone ketok ya Rasulullah. Apa jawaban Kanjeng Nabi? A'inni bikathratis sujud. Mondai mon untuk mewujudkan permintaanmu, untuk memenuhi keinginanmu, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Terus masuk surga, ibu banyak sujud. Surga tadi sujud sekali. Ada sahabat sebenarnya ketemu dengan Kanjeng Nabi, a'inni bikathratis sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Manjat sahabat saya tabari. Karena sahabat ini keoning, percuma masuk surga tapi tak polong bi Kanjeng Nabi. Percuma masuk surga tapi tak sanding bi Gusti Kanjeng. Karena sahabat ini keoning, tang kelas tak peduli kelas Kanjeng Nabi, tang surga tak pada di surga Kanjeng Nabi. Padahal sahabat nih kah? Siapa perang bi Kanjeng Nabi, saat sholat bi Kanjeng Nabi, keberak ke timur bi Kanjeng Nabi, tahu diri. Oneng nyabek nih kak, enten tak pola na semak bi Kanjeng Nabi, pahmoro enteng enten. Saat perang bi Kanjeng Nabi, saat sholat bi Kanjeng Nabi. Percuma kok masuk surga tapi tak apolong bi Kanjeng Nabi, karena kenikmatan saya paling raja apolong bi Kanjeng Nabi. Nah, sehingga para sahabat ini kan merasakan kenikmatan sebagaimana mereka ahli surga, penduduk surga merasakan kenikmatan, tidak bisa tak bisa napa menyamai nikmatah asanding bi Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi ketika ampun tada umur, ampun wafat Kanjeng Nabi, sahabat ini seakan-akan keluar dari surga. Saking nikmata odi apolong bi Gusti Kanjeng Nabi. Nah, maka sujud atau ruku bi sujud kangkui imam la ya alla yazida cek sampai melebihi dari telok tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, telok kali. Bacaan surat tah standar tah sabbihis atau wasyamsi atau wadduha. Pesempurna. Masih telok kali kayak sempurna. Salah sekalian buanter kieu. Waduh. Rosak salat tah. Ya. Nah, jadi neka napa? Sehingga dari hadits neka sebagian para ulama mempercepat sholat, termasuk guru dan kaulah Bayi Jasim neka mau natrawi bunter, tapi ki fatihana tartib, tak ngurangin tasydid, tak ngurangin makharijil huruf, tetap fasih, keng cuma gerakan-gerakan neka tak lambat, bunter. Anapa? Tak beri kesempatan setan untuk akudah. Alasan pertama. Atau diantara para ulama mempercepat sholat neka karena sopaja khusyu'un lebih fokus, tak wang-ngelawang. Karena beda ancaman orang sholat tapi wang-ngelawang. Apa bahasan wang-ngelawangnya? Wang-ngelawang aleng-olengnya lah, tak khusyuk. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wailun lil musallin, celaka orang yang salat. Orang yang salat pun beda ancaman celaka. An salatihim, lopah dari salat. Apa kata ulama? Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada hambanya, maka ayat neka Gusti Allah
tidak menggunakan lafadz an tapi fi. Wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim. Celaka orang mon salat lopah dalam salat ya celaka kabeh jenengan sing lopah. Tapi Allah Ta'ala wa min rahmatihi sebagian dari kebelasnya Gusti Allah nganggo lafadz an neka bisa artn salat atau qadha. Celaka orang yang salat tapi keluar dari baktona. An salatihim sahun dari salat lopah. Mun dalam salat lopah. Oh ya celaka kabeh. Ya ada sih. Allahu Akbar. Berempat Allah apa? Dua. Mare tahiyat apa enja. Ya celaka kabeh, Pak. Kecuali orang-orang pelehan, Pak. Nah, sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-'ugubati asra'u. Setiap salat yang hatinya tidak hadir, maka salat yang semacam itu akan lebih cepat mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang mulia tak salat tambah sarah. Ya, jaring sak salat bekaruan bener kok salat kok. Nah, maka sebagian dari mereka mempercepat salat ini tak memberi kesempatan setan untuk aguda. Fokus di dalam salat sehingga walaupun cepat tetapi berbobot. Salat abid keng wong lawang bismillahirrahmanirrahim. Waduh tambah ngar beliau ngaran kata ngetela cek-cek esake. Wajiling lukisan kan berkok cukuan bernok manuan yang kuban arwah. Mestinya masjid ni kaca ana berna daya ji dadi orang ora waduh do remes yang ngelukis. Mano mode telko mode cuko neng kuba biru bertepotena. Tembon merah kuning biru ngak pelangi. Nah, ya ngarbule ngaran salat. Da salat ni mestinya darma dha' maudhi'a dha' basaraka maudhi'a sujudika. Tempat sujud ni karo panteng. Cek medem. Salat ni cek medem. Tempat sujud tu congo. Walaupun salat ada sujud teh. Mak bisa salat ada sujud teh. Salat arek mate. Salat jenazah nyama salat tapi ada rukun ada sujud. Walaupun ada sujud tetap dianjurkan memandang atau manteng di tempat sujud. Enten kula mun medem khusyuk tak bisa. Tak bisa. Ngelang tek temu deh iki. Nah, tak kok ngedah, beda orang bajang ngedah nika. Kancan ngedah ki ya. Ajareta engko kula abojong atrawi engko abojong kula tengedo bo engko amempe kok bodho sesaraan boleh sisitung jeng ngedeh ajareta kanjen orang ajareta engko amempe dulu mo abojong mempe Taib. Mun Kanjeng Nabi mempercepat salat nikah benih karena takut ikuti setan tak mungkin. Setan itu tak bengal tak mungkin. Dari sifat waswas min waswasil khannas dari waswas nikah tak ada Kanjeng Nabi waswas nikah. Jadi Kanjeng Nabi tak khawatir kuda setan mempercepat. Mun lain Kanjeng Nabi semacam manusia biasa kulit sambian nikah mempercepat nikah supaya tak ikut setan. Kanjeng Nabi tak mungkin ikut setan, mustahil karena setan takut ke Kanjeng Nabi. Jadi mempercepat Kanjeng Nabi neka alas Nabi teh mun Kanjeng Nabi neka mempercepat karena ngeding suara anak bayi nangis neser ka ibuun. Nah, kalak cepet tok karena napa? Mun manusia biasa kulit sambian neka takut ikut setan. Artinya napa? Salat neka sebitong khusyuun beni abid teh. Abid tak khusyuk, angok cepet tapi khusyuk. Apa boleh? Abid khusyuk, ya lebih hebat tapi mun bajang bi tibian. Mun imam ya rito lah baca standar tasbihis. Tasbih telo kali. Paham ini? Walaupun imam neka oneng cek makmum lewat kuat. Imam apal dempal. Tombutanat kabiem pasti kuat walaupun imam oning persis bahwa makmum ini pasti kuat tetap dianjurkan cek lebih dari senapa
telung kali. Kecuali makmum imam lah tahu cak makmum adul ketan. Sisitung lah terantanan. Laki jadi ada saya le tujuh ekor saya kapi makmu ya aduh ya wis. Sekejap aki je lelek nok kono Ya, bi malaikat Israel maksudnya. Ya. Maka bidah mon Kanjeng Nabi nika mempercepat benih karena setan. Oleh karena itu yusannu lil imam takhfiful qiyam wal qira'ah fis shalah. Imam ki berarti salat apa berjamaah. Benih salat bitibian disunnahkan bagi imam takhfif fil qiyam mancing tabit-tabit, takhfif fil qira'ah tak jeng-lanceng dalam bacaan. Ini kan sunnah bagi imam. Kenapa? Karena menjaga keadaan daripada makmum musolli orang-orang yang saya sholat nikah. Apakah bacaan tok saya suruh takhfif mutlakon secara mutlak. Rukun ya telo kalih cebi tapi tongku, sujud ya telo kalih cebi tapi tongku. Secara mutlak baik mancing rukun sujud karena banyak orang mancing tak kuat. Karena pada sebagian saya tak oleh lanceng nikah cuma apa? Bacaan atau mancing. Tapi sebagian umum juga takhfif sunnah kapi benih mancing tok saya suruh ringan, sujud itu ringan, rukun ya suruh beringan, jajeng lanceng ngku lancung suruh rukun sampai terjerungep makmum kelancengan. Taib hadis terus dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Nomor 2, pertama Kanjeng Nabi mempercepat sholat tapi sempurna ki. Dari hadis nomor 2 nih kak seterusnya itammu bi amakmu ben kasengko atau ora ben kasengko wal yatamma bikum man ba'dakum ben atau ora orang seibudina ben terus orang ibudina ben atau ora bi orang seibudina. Artinya apa? Orang atau orok nika kudu orang sek kene ngetoro. Paham nggih? Dalam salat atau orok di orang seberiadan sampai beriadan orang sayaden. Atau orok serah, atau orok ulama, atau orok serah. Guru atau orok serah. Tabi'in atau orok serah. Tabi'in, tabi'in orok serah. Sahabat serah, norok serah. Gusti Kanjeng le cek sampai keluar dari rel nika. Dalam solat bi Kanjeng Nabi ada bu itammu bi wal yatamma bikum man ba'dakum atau ra'aben sengko beun kapi ka sengko sof pertama atau ro ke Kanjeng Nabi, sof kedua ki katengal ke Kanjeng Nabi berarti tabi'in, sof ketiga ki katengal ke Kanjeng Nabi tabi'in atau ro bunte budine disa tak katengal lah atau ro dek saya ada saya budi boleh atau ro boleh. Jadi orang berjamaah masih sampai ke Norjo umpama dok Norjo 2000 dengan bojo saya sah walaupun lanceng sepenting ngetelak dek gerakan orang sebeda ya ada karena saya ada norok saya ada norok saya ada karena sunahki beda napanya mana beda muballigh mun nang Mekah beda muballigh Allahu akbar karena banyak saat berjamaah sampai berapa kilo disa muballigh sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd Allahu akbar muballigh tak orang saya budi tak ngeding mon banyak mon berdua sami Allah liman hamid rabbana jani manjak pelempengan cong ngeding cong ya mon banyak naam taib jadi nikah penting atoro ya maka dabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhatibu Rasulullah sallam ahla shafil awal
Kanjeng Nabi apareng mukhatab i'tammu bi dak sof pertama i'tammu bi atau raban kengko amakmu ban kesengko ayaktadu bihi thumma yaktadi bihi baqis sufuf saya budin ria atau ro saya adena atau ro boleh terus atau nyambung sampai ke budi ay liyastadallu bi af'alikum ala af'ali torok bunte orang sak torok bunte sengko torok bunte orang senorok bunte orang senorok bunte engko berarti tabiin torok bunte orang se atorok bunte orang se atorok bunte sengko tabiin dan demikian ya aul yata'allama kullukum al-ilma wa ahkami syariah ngaji ya da orang saya ngaji da guruna ngaji sampai ngaji dengan nyambung dekat tabi'in dekat sahabat ke Kanjeng Nabi mun ilmu la nyimpang dari ngaji are ngaji apa ya wa makolihan wah bener ya ini kebi pedoman nika wal ya'tammu bi i'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum atora bunte ben kapi kasengko ben atora bunte de orang sa atora bunte kasengko dalam apa dalam segala hal cuma dalam salat nika mukhatabah tapi aul yata'allamal ilma ngaji ilmu ya ngala ilmu ngalak dari zera ngalak dari orang se liyata'allama tabi'un minkum wa tabi'it tabi'ina terus atorok bunte senorok bunte setorok terus mata rantai ni kata abesa ni ka salat tah nero salat ni mun ada sahabat sampean dari zera ni salat sallu kama raaitumuni sengetala kanjeng Nabi salat zera sahabat sallu kama raaitumuni usolli salat ta beun engak beun ngetelak kakek merepatang ngetelak sengkok salat apa debu ulama Arya mun Kanjeng Nabi tak beles ke kulit sampian Kanjeng Nabi tak debu tak usah itu muni sallu kama usolli apa jeung beun kata tang bejeng saya harus kelar nero bejeng Kanjeng Nabi ada Pak apa jeung beun engak tang bejeng tak bisa Kanjeng Nabi ki beles sallu kama raaitumuni beda raaitumuni apa aja ngebeen sebagaimana ben ngetelak sengko apa aja beda rukuk beda sujud beda tumak nina mancing rukuk yijia kata jeriah tang solat ngale ben sahabat ngale sahabat asolat ngale ben tabiin solat ngale ben tabiin asolat ngale ben terus generasi sampai dapat kulit sambian mana ada sahabat kita tahu ada sing ngetelak. Nah, oleh karena itu ngacing di sini kah ngalah ilmu dari orang yang sejelas sanat tah dari jelas guruna montu ke dimma ngaji dak sapa ngapa guruna ini kece ngaji beban barongan ngaji kereng-kerengan tak jelas orang wanyar ya tahu sapa jong cukup engak sih ya nih bener dimmerah berapa jeng cukup engak Pak. Sholat daim itu tidak perlu gerakan, yang penting hatinya bener. Siapa jeng kodok be yancam kok tidak bejeng. Ini cak noro ilmu jadi jia. Enggi cak dingin ngaki. Ben saya coba terus tawa tak kok kepancing sembian. Ngaji setepat saya biasa bila. Ngajin kol 2 malam ngaji apa kol 2 malam pola midnight. Komedi tengah malam mun tengah malam je benyana tak bener mungkin mun lambok malam neka kebei kesempatan untuk tahajud Isra Mi'raj malam bahkan Allah Ta'ala tak ngangkat situng Nabi kecuali malam tak ngangkat situng belih kecuali malam karena malam neka untuk ibadah setiap malam neka berubah mponan identik bi kejahatan malam neka malah kata-kata malam neka pun coba mungkin kupu-kupu malam ya mon keper biasa ya biasa tapi yang cek kupu-kupu na bedeneng etangan kupu-kupu malam ro bene keper bedengge dia ya
Istilahnya malam nika pun coba komedi malam, film tengah malam. Walhasil malam nika pun berubah, padahal malam nika mesti untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dinto amakmum da orang saya keneng etoro, atoro da orang saya keneng etoro dalam segala hal. Oh cak antengkanna ilmona ya ibadana istiqomana tero pon nero sera tahu jauh guru-guru ya semak bela nero jauh kalau di musuh itu wadisah waduh jauh kalau saya semak bela tak kira kelar nero saya semak ya Mbak Abdullah nih kan sholat 5 waktu na berjamaah masjid 5 waktu sampai akhir umur setiap sopu sampai setengah sanga kami turun dari masjid setiap hari sampai setu tak mampu tak kelar maksudnya nerwa bojong dalam ate sopan waduh dalam kelu ke dalaman dulu terselam lala culon cuan tak kuat ke dalaman dalam biasa bila Sayyidina Ali ya bojong Sayyidina Umar ya solat Sayyidina Uthman solat Sayyidina Umar solat kapi para sahabat solat berjamaah ya solat tak para sahabat ni ke anteng umpama budak manuk ni ke alebun saking dari anteng ngaku patung kayak napa cak loncak manuk ning sera ni ke mana solat ni ke saking dari anteng saking dari khusun pada situng peperangan semaja jaga setia deking kok saja ke malam kok istirahat tah jaga na sahabat ni ke sisitung tedung sisitung neng bene amen game bene ngeslot salat bedoreng dari jauh ngetelak sahabat ni ke kancana tedung istirahat sisitung ni ke salat pasar sampai lebih dari petong pasar tak membatal ke salat Pak pakun dalam keberadaan salat walaupun menancap beberapa neng beten ni ke anak busur panah saya tancap pagi bareng orang-orang kafir cak saking kok tak takut ke Gusti Allah bebetal lebih kok salat kerasa sakit bener tak kerasa sakit Sayyidina Ali bin Abi Thalib wah mon lah bahas salat orang-orang lamba banyak pasar tengah kalak diking kok mena salat mare salat ma itu metek kalak ma itu padahal mare kalak tak kerasa makanya kanjeng Nabi ada buna apa wa ju'ilat gurratu aini fis shalah ketenanganku kebahagiaanku kata Nabi fis shalah dalam salat orang mangken mon sompek tak salat repot bejedena tak salat senomna tak salat kemantana tak salat sahibul hajina tak salat rombongan ke neraka kanjeng Nabi wa ju'ilat gurratu aini fis shalah arihni ya Bilal hibur engkau Bilal hiburna kanjeng Nabi salat kulit sambian tadi hiburan ibadah sekali ibadah apa sih menghibur mon sompek diskotik mon sompek cek sound orkes menghibur tapi mon so ibadah ini tak menghibur saking dari petengah ate kulit sambian ya nah nikah tentang penting atau bunte dalam masalah berjamaah bagi imam yusanu takhfif meringankan dalam bacaan kemudian cek lebih dari telo kale bisa ikiasaki napa dari hadis ini pula mun kulit sampean atoro de orang saatoro de ka orang-orang saya kening toro beda guruna terus sanatah nyambung ilmu rewa pada bareng ilmu neka pada bareng obat neka mun beda resep dari dokter lebih cepat beda resep dari dokter saken diminum 3 hari sekali sebelum makan dan setelah makan menjelang tidur diminum resep aneka ilmu kisini perlu resep sanat resep ya ngaji dak guruna nyampung sampai ke kanjeng Nabi beda sanat ta beda resep njong kok cuduh bodrek telok bareng seprit cuduh kok iya sekejap sehari 2 hari kejap aki ngapok colon ban mate sila tak ada resep ngeracek tibi nemu tibi unton ngeracek tibi apaan racekan aja kuku bima capeco kobra banyak telur banyak sebarang
Ya bener grenget dah. Cak lama sentuh wah. Ebri apa kila kobra. Ya, masih busro. Gua melanggu aja mu. Sekeras cong ya kok. Kekerasan depan ada bunga ngerok. Ring tak ada resep pak. Nggak ada resep. Kita siap ke TV. Boh, hanyaran muji. Anu ngeracekan TV nih kok. Sobung mana kuntuan sih ya. Gue melanggu ke resep TV ngeracek TV. Jangan aja moro nanggonangan kejakan biru merah kone. Alir. Ya, mereka tuh salir bener saya bebo alir alenteng ro bener saya bebo cetak ke salir saya kepelengan. Ya, jadi obat dibutuh resep pak. Obat ini kebutuhan apa? Resep. Mau bener resep pak. Nah, Ria sebelum makan promak, setelah makan Ria. Deki menjelang tidur, ada jaga tedung. Ini kemudian dari dokter lebih tahu ke penyakit. Ini kan resep ilmu beda sanat tah. Kisah ya, guru narwah Ria dari tenang tak kebeter. Ria, macam pas. Aduh, terselamat aku lu sampai. Lede iri banyak reng norok, banyak reng parcaja. Allah. Sini kene banyak reng parcaja. Ampun lah, atau orang saya kena yang torok bayi, norok buntek, satorok buntek sahabat torok buntek kanjeng Nabi tabiin terus pun sampai ke bebe ini kenyambung insyaallah ya. Mau ilmu nyambung, beda sana tah, ya beda resep pa, insyaallah benyantepan insyaallah ya. Nikah nerangaki tentang takhfif bagi imam, kemudian apa kasus Sayyidina Mu'ad bin Jabal bi kasus Sayyidina Ubay bin Ka'ab nika sami cuma bida tek. Nah, Sayyidina Mu'ad bin Jabal Ka'abiten manjungo bocana Baqarah ya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab kisine ka cuma bidana Sayyidina Mu'ad bin Jabal langsung khitopen dengan Nabi afattanun anta, tetapi mon Sayyidina Ubay bin Ka'ab bene langsung ke Sayyidina Ubay bin Ka'ab, tapi ada bu secara gumblengan secara kapi berarti bedo orang sepacet ake befitnah dalam bene tambah munafirun bene semakin semak justru semakin menjauh setelah orang-orang nikah. Oleh karena dinto jadi orang ngak nikah salah tak mesemak menjauh. Ki terpentera anu pun terpentera imam nikah terpentera takmir masjid, pengurus masjid. Saya rasa yang ke orang nikah bisa menarik perhatian, bisa saya ada nyaman, sapojian nyaman, imam nyaman, orang ngegontong bau neruum penarik kau orang. Penarik. Jadi ada netok legrimesen ada na waduh, imam hilang kata dia. Mula adan kata dia dan tompun mau tutup. Letak menarik sekali saya lah. Kau ngaring awai. Ketuan saya ada, mun saya ada nyaman, menarik baca. Jangan ada reng entar, muro entar orang. Entar keng karo penasaran keng tero tawaddo. Ya dina ke lu penasaran kade, dikit tero masuk. Apan kula adon di masjid nih kah? Adon. Tak penyaman bi kula adon biasa. Nyongok di cendelo, siapa adon nih? Karo nyongok doa lebur aja ada orang yang sekali abid ada entek pacet duhur tepa pasaan ada orang duhur nih ada tahun yang pasaan tahun pemolotan pun ada santri sekali saadan gula sendemidok di jendela pegel gula mulai gula ada orang kipas petek kapi domar petek kapi speaker pesantak Yodi mulai gula nyuling, wing, tak bersama ongke bersama ada, mau nyuling ongke, bener ngiding ada tak ongke, tadi kalau abi mau nyuling speaker je ongke ke masjid, paten kipas paten domar paten speaker, lagi tak ongke ngiding ada ngiding, wing ongke, walau tahu saya ada na cuing bay, bener yang terotuli rame. Adan 10 pokol 10 kulaku rame orang di makasan adan pokol 10 adan entar kapi gendung dia taep
pleng kaki setengah 10. Aden ya tak plengan kaki jan saten tau jam 10 entar kok gelek sapa tak entar kok sapa sih tak pleng. Gelek ngeding jam setengah 5 jam 5 ngeding aden sapa tak entar jam 10 entar ya mbok tak plengan mbok jan saten daripada tak pleng. Tak pleng ketemu tak pleng. Ya. Montor muga titik ilmu semanfaat. Teh nika bagi imam, bagi imam mon atoro orang sek keneng toro babu i'tidal al-qaimin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل أتقياء علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحبه غرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين فإلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين والمحدثين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوسن المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي وخالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قدر رباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني وسنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفهوم قدوة الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الله باراس ثم إلى ركود بن الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وخطاهر وبشر البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصول ما في المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مضر وإخوانه يوسف بن عبد الحسن وأصول ما فهم ثم إلى روح ثم إلى المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مضر وإخوانه الحبيب عبد القادر جدا الحبيب علي محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي
عباس المالكي والحبيب علي كبيتان في محمد بن طارق الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب شابة توبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانغ والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخنا سقف والحبيب علوي بن سقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه والحبيب صاحب الحال الشيخ سعد عبد الله عبد وأصول مغفور ثم إلى روحي صاحب الحلك أبو عمر لوان وأصول مغفور ثم إلى روحي ثم إلى هجي جاسم نور سلم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصول مغفور ثم إلى روحك معروف عارف ثم إلى روحك عبد الله محسن بن هاشم رافي وأصول ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل وعبد الله بن عبد الله إخواني أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجة ويسر كل أمور إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.